Isaya nribinaka ni mbula binaka talamay na turanga na marama. Garubungan na leo kim ni rangone na pamuriti ko man ni pepa ni business ko na lia blast digital marketing. Mataka ni kuwa singa mo ni titiko na ponongo singa katul sanga buliti ko ni singa ko kilani sawa tu titiko ni singa may nonda kena sotale na pono au turanga na ngono ngome may baka binaka kim ni todo ko sara na Antoni Vitokoni bikimni na toko na tumaina nungu business journey babni binaka bikimni na numuni ndo soletu na numuni ngauna muni bita tumaina na muni comment ni react tumaya na nungu vi post kau nuita katiko ni bebu kitiko yani na vika ndo kambura kitiko yani ndo ni pepango kilani ni sana kila pamatatu na inaki siana na usu tu ni be tukutuk wendo ngole tika yani se kwa na kena sanga iti nga meo buki kenda minda mitiki buna na nandandu in business na mona liba se na bata ka bata ni business ko sa may lewa na tiko bakatal nga kina warna nungu itoka ni kakeme mindo may be wasi bata tika yani na andro di pepang ko kilani ndasa paru lante talingo into talen na yambaki bo satu talingo matanda o viva ungeti taltika yani weekend na singani kuwa sa gaba mengo na bakero na ndolo sanga pulkaba ndareda leso na mandela lako sapsoti ndasa enda nak mikina na tiga buni ambakingo ndareda na vika ndasa may rawata dadakilati nga kenda na vika enda may sono kanda may bakadala kata katu sono ngoni sala enda may lako sesi kina bakala ilaye na lamani ambaki obvio vana numi weekend ni tikongo enda na kaya rawa ninda na rawa ni may indikeva kau biba ngiti tiko yani menda indikeva manda mera ninda beso takat katalangakin nanonta rawaka bakailapo kitondo waseti kaya ni ng business ko ni raw to ko ni rani tangara batunga nanda laman ni bani takadaka kenda na siya takadaka tiko I really encourage us to take the step forward and start our business in 2025 yau reza na manalama ni ambek sauti na ngono batangona ambek sauti na bono wati ko kina na nungu ka business kena bono sa mai tik kena na ngono ngo au sa ndabi tik nga wa na katakati ko na kalowe ni nanona value tekiti ko yau na urida tiko na be kalelevu au sa may rawata au sa ngeba kasama takati ko bitan sing sa don dambe baka sama tati ko men keba kamanda wasya na nitaka okay toto matati ko ngai au dambe to ngai na panong dambe to kina na nakau rawata may banan ko zaka sa ko sarti ko ngaya au babdo na kadimbe ka banan business ngo may bakam do ka basuma may ndala talikine sa talanungwe buru-buru na kena kai tali sar kena ni ngo indona ka ngara batunga na nungu ngona ngala sena itaka sop na nungu ngoni taka baka au ndongara batunga may bale so na ngona na nungu ngona ni break na nungu ngona ni taka baka so na ngona sa ramandang au sa anta batoka kina me ubara mo de se ubia baka venga Sini dambe to nga ng dambe laman ni bale. Pagka nga usaro ng karaptangan ko business balatan ni bala takatangan ko taliban yung bibang kiti weekend. Kilalib na natukunan ng tawasoso, eran na tukunan ka ng tawasoso. Yaw ang zakatiko undwa na maramatina tiko na nungungone dorbo sa dorbo sar sa kay tiko nungungone lewalilay untuk sanga nanungwingu me untuk kila to meet what they want sanangona na be karo rawata ndi sarati ko dora roto ko be kenta tina kera be tara bito kana lubenda toto batanga era kau bata keda nganan torban no dara le baka maru tekike nda ko wike ya unanungu kise ya ndi saranga ndo etanga ndo elewa so singira on yun nakotete ko nanungu ngonelewa na kono ameleng kito kina muna tuira kataltungan nanungu torbo
Nakapanua na talita kami laki ng guduru, singira ni tuira katikong. So I'm busy. I'm busy that way in trying to meet both their wants and where they wanna be. So weekend na also so tiko, dakaiti ko ninda also so. Some of us busy parents, we are working, we still can manage to do that. Yeah, so weekend already Monday so ko kwekele batikira nararo sara nirna mengaraba. So era sanga sartunga nira, they don't even have kids. Some have grown. Their kids are grown up. Ersa senga chini lebona ngono mendana vakabati kabernaka baka so bikema mina tinaningone sarala laita kon bikema maybe we need to cook their food, we need to feed them. Kau nuitaka nintana kila will try to put away all those excuses in 2025. Takuni kutumana excuses in 2024. Menta sembat kutumana 2025. Mamitaro batuna nanda tosa se nanda kala wiliwe. Nindo ronga da nindo tukono wasama nangono rede kena business ko already ran ya tolo sarto mandanga na takatak. Ya ruwa ya tolo na takatak. Era sera karapa ronga business era ko korle bira tagi buto na lima na mbek sawati bana mbek sawati. Zaba sa ya bira nangono go. They are boss free now. Sarau pira mera bita maindua na takadaka libonga irua bita talendua libonga indua eda menisa tul tul na takadaka. Sara mai nanram boss tunga bakate kira rataka taka tunga me pale sa lebu bakal lebu tak nanrangau na ningante. They can travel whenever they want, wherever they want because they have the money. They can afford it. Kila nyoira nasa tormene kala o bawle nakatego bikem ni nasa may member tiko ni business community ni sa may rede tiko na be kala levo erao ni ndarawatan la man business ko yo o bambo tani bakanga kitondo ka levo it's bakato search nga weekend yan to nanonta bakambuti kenda bakata kenda apakawasiba nanonta bakambuta nanda kalo ni tiko nanonta nyunui erawa ninda rabi tiko kiana mesule weekend na buku sule weekend na bakana nano ne wale nonta karapa nonta business bikia mundo na sa may business owner sarati ko na ndo sa may no business partners pinawale. Thank you all. Thank you for your believe in me. Thank you for your trust. Probably nakataka tiko ni sa toso tiko na mundo training. Bikia mundo na si toso malu sartiko. Nitaka ni na bakironon dulo sa bulkalima sa nantuana bisao. Tuba ka na nanda, nanda reda binaka na nanda pakangataka na nanda ngauna. Baleta, ninda virre kitiko nda reda tiko, wera na rawa kalilebu, so lele tiko mpaka na kanda rawa, toto bata kire tiko ngana ya hawa isoli weekend na ndola sing. Sing ni ndo elebu sing ndo alelai. Ya sana ke baka tau chunga at weekend, how we use the time kwa isoli ya weekend. Da baka ngataka baka binaka nanda ngauna, time is money. Let's not waste time, doing things that does not add value to us. Ando kaba kwa samaya. Kendo na kawe ko occupy tiko kinana namunguna add value wiko good. Kenda nganda na kila keba kendo na kai enda sule tiko kinanda ngona ndareza ni senga ni na mai sule weekend endo na tumbo. Baka tiki kenda mekina. Na senga ni ndo na taka weekend sona kaba ya sana baka tau sarangana nanda baka tulewa na nanda baka tulewa taka na nanda mbula. Ngoe ndo kai tiko ni already tiko na kila na kalowe ngoe ndo na soli lebo suli ya weekend. The freedom of choice. The freedom of choice na nanda dingi na no runga tiko ndo na buna ni Dr. Miles kakwa success it's a result of choice. Success is a result of choice. Na dingin da kapa so weekend and like already tiko na mantan yung kumita kap tiko na business ko so undecided to ang gawili kan doon na quote and na singa abali to kun chupan ko even like singi roman nga di decide takan doon ka that's a decision in itself. So I hope we can na se procrastinate ko procrastination gori and doon na mega level that's a weapon of the enemy.
klame sulicho weekend na yalo ya menda loku yaratiko we leave things for tomorrow, we leave things for next week. 2025 satungo, make 2025 the year you start your business. And because you will thank yourself, 3 years time, 2028 come 2029 anavoka mnakatekiko ni torni kala mai teko no business au torno ko kala ni ngaram no business ko 2022. I just continue to thank God, for giving me the boldness to move forward. I had fear ando kabagale siangani to be una kila au siangan do ay siang sarangani pinakatunan ko kila ba computer au siangani kila na pakati business. But I had that desire to have my own business, that desire to change my life. Mo bisa utaka na nungu itala noa si mo bisa utaka na vika urawata. Mo bisa utaka not only for myself, for my family, for my children. And na desire ya kay toriao. Ngay baka buna me ukala au sanga mombotea mai kina na ilati ni rere, na ilati ni mandua. Sianga ni totolo na nungu na ngono tek mundu manda beke no business sianga ni utunga bango mana matenga ni singa me usaidha bana business it's a journey it's a process ndo lebo na nguna ndo na lenga lebo ndo teko weekend kila we want instant dabina katangani kwa menda teko ngani kwa the business yenda inga mura wate kena kwa semata kanga mura wate kena na mount ko. No, give yourself time to grow on the kabagalip. When you come into business, this business, we need to come and learn how to do the business. You need to equip yourself. You need to learn about the plan. You can't go online. How to use the social media, how to use these different apps that are available. Yes, so lebi kana ngona mo bulida sanga slowly you apply. Sana kai lako na result. So it's a process, it's a journey. You have to be patient. Mechoko bekianda na yalo ni bosoto bakandende. Kaya nabunon kitondo kachira basoma. The best time to start is when you are still working. Seti ko na namu dhaka seti ko ngangor na namu buru mbala tanong ano may tekpo na kinong business ngo. Kuna lang may mo sa may pakarabisar nga pa na bika or rawat pa ng business go because you need time. So marami tiko nga pa na namu dhaka. Na bika or rawat tiko may kiyan na may so matiko na namumbili buleti ko na kimukakana. Biti ko tiko ngo dhaka tiko nga be namu be side business na namu ngo nga lalanga. Whether in the morning, say during your break, your coffee break, say na kavi. So weekend so nangonan tanto yan rato may totol non tamo din bungili po santa yan rato. That's the time you can work on your business. Kala undana ka may buli na nung kumengkaro ng business ko. Kala I hardly get kala mo idle. Mo idle. But kala ninda idle. Singin do to na nakamenda takaba. Nakaiba ka muna menda. We are everywhere. Singing focus. I thank God for this business. Paleta nanguno rede kinanungala ya nanguno asa in sarangami kinanung business. So nanguno nindo chukuna Facebook and when I scroll up and down sa watching sa kindama I'm wasting time here. Pinakadaka mo lida kabang ko business ya wala ko create ka sa nung post or I go and watch some of the replays of our weekly masterminds. So nakabaya Otherwise, kebaka inda idle to singing do na ka ito meron in the focus ti ko kina. Ngo endo baka buna nanda we waste time. Da baka lusit to kina nga una na sona ka kaya siyang sartungan ng betian. May babi ni binakati ko nga bikim ni todo ko. May waseta litik nga bakalilay so nanong bakasama. May kautiken na nga yan ikinang bakirunan dulros nga bulkaliman inda sabaro may tikipuna. Indo atala na bakibo sana batitubo lagi tungkoy sa na resolutions, New Year's resolutions. And nung maso niya na durti ko na resolution gori. Matikibuna na nomo business bakateki ko.
motekevuna na mun business bakatikiko. Ia usaba ni vinakatikani vikemni toto kusara nando bakamuritu maina nangkondro ni pepa ni business. Satu bakarau talanga. Yona bebu ke bekemuni nasa via tora maina kala mone sa mai tekevuna endona business binakango ka kemsa bakandindin takatiko. Evita na ngoni toke na kena vinaka na kena totoka na kena rawa nintangara. Na kena rawa nintangara. It's a global business. Kakitondo kaya baka wasumanda baka nga takapinaka na manda yaya baka lipa. No taliboni na mo smartphone gori. Use it well. You can earn from that smartphone. So we can't sa total tungana on the laptop. Lako maini me baka nga taka kini meron ni rawa ka. Rani rawa ka lebkin ang dala talitikin na naman yung business. Siya nga wala nga ni naman ni patambakin dua. We can't na itumbo-tumbo. Raw nindang bita to kamay. Pero nalubenta ng business ko. Pinaka level. So, Happy New Year in advance. Kala ni sana tawasiti ko na yung baki may nonta and nampongin ni kuwa. Bekito we na sani proborongo kito sana kaya audio titi ko ni singa ni mataka. But I am doing this live video today. Ni kala ni lebo talitingan ko followers. Tiko may na sani proborongori video Australia ni Silandi. Ni sana New Year tiko and nampongin nga ni kuwa. So thank you once again. Pinakabakalebo na bitokoni, pinakabakalebo na loloma, pinakabakalebo na bika waitaki, pinakabakalebo na bisemati. I've earned a lot of new friends in this business. Ndara ko maruta to ya. Na turang marama, daro ngonelewa, kimisa may sematu. And ang business ko, kimisa berbang to ni sot. Kaya misangan ni dobeakan. Yo kila hindi naman nga kenda nakabit na kila tunga kenda dobeakan tudo ko And I think nga kenda isama yo ko man nga menda kila to be families na datukun turun da matubali menda tabalen da seta din da senonda ni momo. Most of them is siya. Kaya may sema to nga kaya sa may vikile binakatu na laman niya patapatango and nito na kaya maruta kanina kay vital no sa vital no tak nga na kanitumbu kanitoso iya. Kaya magkaway ko binakata, may sa lanya may nang buturara ng business ko. Ko talent yung kay loma-loma sa rere, enough of procrastination. Sa rota na procrastinate na loku yaratiko. Ngorin doon na weapon na teba rosa kayo titiko. May baka yararate kikende tiko. Na uchi nga bango, may siyang diyan. Lem nungun dando, kata-kata nga ba kurukaba Darungoda nga bango na ibaka matala. Pula may nalonda na nonda sa binakataminda kada ka wati nga ya may watch talto yan. And I hope that won't be the same for you. That nangon binaka nga mo take action kaya nangon nga oronga da kina sa pula binak sa tunga bo rambata kain. Tek mo na ng business role ya nila may. Inyo binaka bagalep. Paano na binakatikani bike mo ni tawdaw kasara. God bless you all. May God bless you. 2025 pinakabakalebo ni kalungata ni Mother.